So guys, kanizere yuko mumeze fresh. Nk'ibisanzwe ni Mugisha Nyawe. So guys, kugeza na n'ubu ndakibaza. Urabona ubusanzwe iyo tuvuye muri douche twihanaguza nyine isume. Ukivuye koga ukava ukihanaguza isume. Noneho isume urayihanaguza kandi n'ubundi buyihanaguje uvuye koga. Ndimo ndibaza ese ku isume tuyihanaguza tuvuye koga kubera iki yandura? Uvuye koga kandi urabizi ko uvuye koga woga amazi meza umwanda uba wawukuyeho, ariko n'ubundi urareba ugasanga isume yanduye. Ese nimba isume yandura kandi tuyihanaguza tuvuye koga, ubwo urumva amazi yo kandi urabizi neza amazi wakarabye amazi meza asukuye urabizi, ariko isume ikanga ikanandura. Icyo kibazo we ntabwo ujya ukibazaho uburyo isume yandura kandi nta na rimwe uyihanaguza utavuye koga. Uyihanaguza uvuye koga, umwanda icyuya n'ibiki byose wabikuyeho ukayihanaguza y'amazi uba woze yagusigayeho, ariko ugasanga isume yanduye. Ese ni ukubera iki yandura kandi uyihanaguza uvuye koga amazi atari mabi, ariko ugasanga isume yandura? Ubundi biterwa n'iki? So guys, nimumbwire nabi, murabizi mba mbarabura. Nk'ibisanzwe ndi Mugisha Nyawe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.